ma ugurite project kwari na project ya hema muthenyo ucio uracibatara no ugakombora afu mukiambiwa kanisa munabeba ufa amutaki kusikia urathi ukehodha karugamia maundu maku wira waku muhunju ucio twote umutwarie 10% turiti ucoketie ngatho kuwa karia lakini hiyo siku unamdai utamlipa hiyo siku unamhitaji utamlipa lakini mkiambiwa hivyo amtaki kusikia ona nikafokoro na harata igana rimwe gukuja badala ya kukua committed kwa kanisa nona handu haukoro wihotete kanitha miaka yaku yothe o youth waku o middle youth wothe ukuruine waku savite kanitha but in return kenye utapata ni disappointment ona kafokoro na harata igana gukuja ati ukamenya igenyitwo ni gathina ri fulani na fulani wanitolea kila mtu 2k ndinagiri 50 kido then ore nyuma naguo ni wathirathia rather than kuihotha kanitha-ini miaka yaku yothe afu siku umepata unashinda kana ngiri 10 hizo zinakusaidia aje no turite kuwihothete nduri kindu ndungiri kinyenda we mugeni wa gitio agawara gwetire kanitha-ini agakwena project yake kila project umeparticipate but wacha ifike ni wewe kusaidiwa leo ngiri 10 ingeguteithia na 10k zinaweza zika nani 10k muhunjia ucio ke umurihe ngiri 20 kuruta igongona hasi ithanduku ukuje hivi ume break down iyo ikare muthenya ucio lakini hiyo kanisa inataka kupewa priority niyo igatongoria niyo ina program ni agatworo kanitha ni kudu what kanitha ndikariukia mundu na guti handu ituma mundu athie matwini wihothe gukuja kuwa na marafiki ti guthi kuihotha kanitha-ini no udomwe na gwaka mugunda mukombore uthio gake rentals ni the same unafanya huko kafoko na arata igana rimwe ukuja ati unajua nikipata shida ni makadeli baba ngo tido ihothete hado ndo matwete makukuwete wana hau kwanza wenye wako na pesa marihago close na makayo ite kanitha-ini niguo wihothe wega you lead by example biashara yaku yothe utorite urutite faida yaku yothe utwara kanitha-ini even mad na leo na mafatara hau no umarihire ihothe gukuja kuwa na marafiki huku nje at least nduramenya tuko na kikundi fulani mundu ena thina ni turuta mundu 5,000 kaheo 8,000 like that kana uti handu ya gutwa na ita ikusaidia kanisa yezi kusaidia ndauga nitagwa kamugunda wa gukombora nitaguthi kuigirira rentals mukomboro-ini haita wa ikusaidia na riria mwene akaigwa ni enough no ukweheria yako the same case na kanisa na kamistika kadogo wage kuruta rita rimwe uguo no wathario nginya ibuku-ini matuku mare mothe tolite utete ni morira na no ukorwo nginya no ndu tondu arutire muthenya umwe kanitha yae guteithia mariganiro miaka yothe lakini marafiki tu atasimama naye no kwangani atarutire wacha tututoe lakini kanisa iwezi kusaidia na utomuti ndakwirwo ni ndu wako brainwash uri